Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti slano pecivo. Vrlo interesantno, vrlo se lako pravi, veoma je dekorativno, a najbitnije je i ukusno. Stavit ću 300 ml mlakog mleka, 100 ml mlake vode, dodat ću jednu kašičicu šećera, jednu kocku kvasca, 40 grama ili jednu kesicu od 10 do 12 grama. Dodajte suvog kvasca, jedno celo jaje, jedan belanac. Žumanac ću ostaviti, bit će mi potreban kasnije. 50 ml ulja, oko 800 grama brašna. Dodavat ću prvo postepeno. Da zamesim jedno glatko testo i 2 kašičice ravne soli i ostavit ću da nadođe. Nadošlo testo premesite i podelite na 3 dela. Umesite i ostavite jurkice sa strane, neka odstoje još jedno 10 minuta. Pokrijte testo nekom kesom da ne bi uhvatilo koru. Za premaz mi je potrebno jedan margarin, ostajao na sobnoj temperaturi, i umutite margarin da bude ovako penast. U margarin ću dodati žumance koje nam je ostalo, malo soli, vrlo malo, možda 2 prstohvata, i ono što ću dodati je kurkuma. Jednog pola kašičice. Umešajte žumanac, margarin i kurkumu, sve lepo sjedinite. Potrebno je da ovako sve lepo sjedinite. Pogledajte kako je penasto. Odložit ću sa strane. Koru ću da razvučem u jedan pravougalni oblik. Razvučenu koru ću premazati sa 1/3 fila. Uvijek ću u rolat. Malo ovako rukom istanjite. I sada ću oštrim nožem ili skalperom, šta imate, ovako da zasečem testo. Između testa ja sam uzela štapić drveni za ražanj, možete neku cepčicu, šta god imate, ćete samo ovako da pritisnete između rezova. Pritisnite slobodno ovako. I onda sečemo testo pravo. I ređemo u pleh. U pleh ređemo ovako uspravno. Ne mažemo ničim odozgo, samo ovako. Isto ćete uraditi i sa ostalim testom. Možete i presjeći na 4 dela testo ako želite da vam ovi rolatići budu tanji. Jedno stvarno savršeno pecivo za slave, za rođendane, a i ovako svakodnevno da se pojede. Ako i ne volite kurkumu, ne morate, ali prvo kurkuma je zdrava, a drugo je dobro i zbog same boje. Režnu uključite, nekom se ugreva na 200 stepeni taman i testo će da
odstoji da nadođe. Toliko je potrebno, 15 do 20 minuta. Evo kako pecivo izgleda. Ostavit ću još malo da nadođe, taman i revna će da se ugreje i stavljamo na pečenje. Evo, dragi prijatelji, pogledajte kako pecivo izgleda fantastično, mekano je, a dobilo je i boje od kurkume. Interesantno, a veoma brzo i lako se pravi. Vidjeli ste i sami, najbitnije da je ukusno i kurkuma da malo jedan lepši ukus. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćete probati. Eto, za slavlja, za slave, za rođendane i za svakodnevno, za svaku priliku. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav sa mog kanala.